Srpski ledeni čovek, tako mnogi zovu 39-godišnjeg Leskovčanina Vladimira Stevanovića, koji zimi na minusu do planinskih vrhova, verovali ili ne, stiže u šorcu. Sad, iz štampe izašla i njegova knjiga Ledena veština, ako se ne varamo, reci nam koje su poruke. Iz štampe izašla i njegova knjiga Ledena veština, ako se ne varamo, reci nam koje su poruke. Vladimir Stevanović je najpre, da kažemo, arheolog, viši kustos Leskovačkog narodnog muzeja, majstor ninđicua, koji već godinama na minusu, snegu i ledu čeliči duh i telo i jača imunitet. Svoje iskustva pretočio je u knjigu Ledena veština. Gospodine Stevanoviću, u čemu je zapravo tajna ledene veštine? Na čemu se temelji i šta vas motiviše da stalno pomerate granice izdržljivosti? Evo ovako, ledena veština je sinteza svetskih ledenih tradicije. U knjizi prvi deo, jedna polovina knjige se bavi upravo tim ledenim tradicijama širom sveta. Ljudi izlaganje hladnoći praktikuju vekovima, bukvalno po celoj planeti. Recimo u severnim hemisferima oni to rade zbog jačanja imuniteta, zato što žive na ekstremno niskim temperaturama kako ne bi razvili alergiju na hladnoću. Na taj način jačaju zdravlje izlažući se hladnoći. Dok na zemljama dalekog istoka, kao što su Nepal, Butan, Tibet i Japan, ljudi koriste dugotrajno izlaganje hladnoći kako bi jačali svoj duh i razvijali se u nekom duhovnom smislu. Ozbiljne su pripreme potrebne. Ne može tek tako da se ode samo u šorcu i u patikama na planinski vrh. Tako je. U pitanju su ozbiljne psihofizičke pripreme. Meni je trebalo više godina, znači od nekog bazičnog razvoja fizičke kondicije, fizičke snage, da može da se izdrži dugo. Ja sam i maratonac, triatlonac, trčao sam planinske trke. Zatim, pored toga, potrebne su neke vežbe disanja specifične kojima može da se razvije termogeneza, odnosno unutrašnje zagrevanje tela. I na kraju potrebno je svakodnevna adaptacija hladnoći, tako što se tuširamo hladnom vodom ujutru i uveče ili polivamo se hladnom vodom i tako. Hvala, to su ukratko i vaše poruke. Interesantan podatak da je ova vaša knjiga stigla i do svetskog ledenog čoveka, a to je, za one koji ne znaju, Wim Hof, da, Holanđanin. Hvala vam najlepše na razgovoru. Evo, čuli smo naše goste i kada je veoma hladno, boravak u prirodi ili šetnja, makar pola sata, i tekako će prijati našem organizmu. Bojana, Milenko?